Hello, my name is Fred. This is the table, and on the table, as you saw, we move, we chill, we bang, we make things happen. Our idea is to turn to change, turn to change. Then meet us on the street, meet us in any areas, your home, everywhere, schools, anyhow. Then we chill with you. Come today, we have a handsome guy. He's called Carl. Hey man, Hey, how are you? I'm good. Nitwa Fred. Banyita Eve. Ivu umeze Meze neza cyane. Yego. umeze neza? Yego. Okay, wahagutse se tukaganira gatoya. Alright. Okay, Eve. Njye nitwa Fred Misubiri mu witwa? Banyita Eve. Urunyarwanda? Oya. Umurundi. Uri Umurundi? Yego. Umurundi? Yego cyane. Yego. Kumutaga? Kumutaga cyane. Alright. Eve ngiye kubaza utubazo dutandukanye. Ikibazo cya mbere kiragira kiti umuntu atakuzi yakumenya gute? Umuntu atanzi Eve umuntu ari sociable, n'umuntu ari humble, n'umuntu ahora ari magnifique mu bintu byose akora, ahora anezerewe cyane. Yego. Umuntu noneho ashatse kumenya uburyo ibyo bintu byakubayeho cyangwa se wabigezeho ukomeze yabimenya gute, yabigiraho gute? Nanjye sinzi ngo byambayeho gute, gusa nanjye nisanze ari komeza. Kubera ko mu gihe ndi kumwe n'abandi bambwira ati Eve ukuntu uri humble, sociable, nanjye sinzi ngo biba byagenze gute, ariko I do appreciate. Hanyuma dufite kitwa pick paper challenge. Ni uburyo uhitamo udupapuro hanyuma noneho wareba ibibazo biriho ukaduhiriza tukagusomera ikibazo hanyuma noneho ukakidusubiza. Uri ready? Yego. Uri ready? Cyane. Okay, twagiye. Udupapuro 3, ibibazo bibiri biriho urabisubiza. Twagiye. Fata agapapuro. Okay, zana tugusomere. Okay, ikibazo kiragira kiti uramutse ubayeho mu buzima bwawe nta kazi uzagira cyangwa se nta kazi wigeze ukora, wakora iki? Ntaco wakora kuko nta kazi wigeze ugira kandi nta nako uzogira. Ikibazo ubwacu kirisobanura. Gute? Kubera ko kiravuga ngo ubayeho utagira akazi kandi ukabaho nta kazi uzagira, bivuze ko nako uzokwigera ugira, uzobaho ko nyene nk'umuntu atagira akazi. Ayisho? Yego. Okay. Noneho muri ako kazi ubonye cyangwa se akuzagira bibaye ngombwa ko akazi ugira ari kamwe, baguhaye $1 rimwe niryo rizagutunga mu buzima bwawe bwose, warikoze iki? $1 rimwe? Yego. Byakumarira iki? Yego. $1 ribaye ngombwa ko urikoresha, niryo rizagutunga, warikoresha gute? Abanza turaba agaciro $1 mu gihugu umuntu abayemo. 1000. Reka tubare ko ari 1000 mu Rwanda. Yego. Naritura nkabwira Imana ati ndaguhereje $1 nawe bwira uko ngenje mu isi. Yego. Hanyuma se ukabaho? Nkabaho nyene Imana inyitungiye. Ndamutse nkapfa Imana yabikoze. Yego. Hanyuma ntapfuye naho ndafise ukundi kuntu izontunga mu bantu. Urakoze cyane. Hanyuma fata kandi gapapuro twagiye. Alright, zatusomere. Okay, hanyuma hano dufite ikibazo kigira giti hari abantu udakunda cyangwa se people you don't like. Hanyuma abo bantu ubahanduringa gute cyangwa se ubitaho gute? Ntabwo mbizi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda ariko uri kubyumva. How do you handle the people you don't like? Ni gute? The way I can handle my people whom I don't like, I dislike, is that like don't show them that you are angry for them. Bivuze gute nko mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda bivuze ngo reka bivuge mu Kirundi n'umunyarwanda. Bivuze ngo ntiwereke abo wanka kubana. Yego. Bana nabo nk'uko basanzwe bakubona, kagaragaza isura y'ukuntu badasanzwe bakumenyereye. Kuko nabo bashobora kukubona mu yindi sura bikaba bibi kurusha uko byari bisanzwe bimeze. Yego. Hanyuma ikibazo cya nyuma kiragira kiti uramutse ubayeho umunsi umwe, sibyo? Uwo munsi umwe ukaba uri mukore n'ibintu bitandukanye, ikintu cya mbere wakora mu buzima ni iki? Kubera ko ikintu cya mbere dufite kuvuka, sibyo? Gukura no gushaka, wakoramo iki? Kuvuka, ubayeho umunsi umwe. Yego. Hanyuma noneho 3 urahitamo kuvuka, gukura no gushaka. Nashaka. Yego. Umunsi umwe. Yego. Nkipfira. Nukuri. Kubera iki? Kubera ko navutse ndi umwe, ariko ntabwo bivuze yuko nshaka gupfa ndi umwe. Bashaka mfe hari ukundi kuntu nyene. Babiri. Ukameri. Yego. Urakoze cyane.